no kusheberwa ebijwiro mukaya David Kiza bwanyuma yo kutunga butandu omukwezi kwa mwendo mwaka gwahwire kandi akahende kigufa ry'enyugunyu ekyaresere bamutwara mu irwariro konka no kusibwa hatitaka kizire kandi ubwo agurize ibintu byona byahwaho nuko kushaba abanyambabazi kumwirukangerera basi tumeraho kentomera uguru itera hasi inyama ndwana ka ndwa shuba kaya gashuba ngwa uguru ngugunyu ena iforta humta na kumchibera banyaho bakora borosi mwana aragugize ayongerera ashobora ngo kwihobo takatungaga businge ecyamuhererize kuzo mu kanisa ahabwo kugira ngo akatungo okumurizibwa ahabwo kubayi n'abana bingi ababire nareberera wenti yagitingi usinje kuganya twagire atingi ikirenda gitumbuye n'ubwiki tansose twazampo bo kuzo mu kanisa ngo kutika terongozi kuzo mu government banyana sabubiyana mbwe nkuyamba gukora kimwe gusaba munyandakani n'abana wiswe banyine munana ari kusumsa batine banyine abo abantu bani mu famille yanyu kwisinirisa abantu 10 n'abana bariyo Murekiza horiyo mukazi we nashobora oku iba yatungire butandu ngo bakamutwara mu irwaro konka bitu byona bikarema kandi bakamugira ngo bamutwara mu ihanga rya India bazi kumuta mu icoma akafutara akatunga butandu ibyo mwenda byo kwa mwenda imotoka yamutomera bandirisa umbanye nza namusanga ryo usanga bamukomere mukona amaguru usanga ipfa bakikomere inyama z'amaguru zitfa zona zibamukira kifuba Tijena tupasi motoka tizibando wa Dr. Bruce nataga kasise bamutomo x-ray bamureba basanga ifata tangai mukomora hawo fabarukora baragarayo bachatayo bamukoma argarakayo bachatayo bamukoma argarakayo bamukoma batsi baratwaragayo twata twashyomuka byamuremesa yazimba kimuguru bitona horiyo muhereza we kansegi hey David arho aposo mushabe Charles nashobora ngo David akija rukubi konka no bagerezeho byayanga niko kushaba abari kubasa kumukwatiraho akazo mu irwariro bakamuta mu cyoma ekibamugambire akija umushijo barwita kije watungire accident akatunirwa motoka yashkumkansumu akuri tuwatangira kumushakira mukameza abiri yagarika yata mbe natagarukire kunkanturembere ndatakucara mbwenu nyonisha banka government kubani yo yamuyamba bakagenda ko kwamugandira babasa kumutama cyo uchurukwata we n'umukuru wa bebe ndezi akamuyamba bakamutwara mu irwaro bakamutama cyo koraga gasha kwa Sima Naume wa Sky TV ya Genshunga.